Well, reka nanjye ngusuze kandi ikaze nizere ko umeze neza cyane mu bice bitandukanye by'isi uhereremo aho muri mu gitondo mwaramutse aho muri ku mugoroba mwiriwe neza nizere ko muramura nta kibazo na gitoya cyane nanjye ndabashimiye ko mukomeje kuba nanjye rero kuri BARYINYONZA Talk Sport nimba ko subscribe ugakora share ugakora comment ugakora like akenshi niho utuma nkomeza kuzanga kugira ngo nkubwire ibigezweho mu gitondo nababwiye byaramutse bivuga ko nyine nagiye mfata za transfers ziri big ziba ziremereye cyane nizo nagarutse mbere yuko nza koza kubyinjira muri tukagaruka ku byinshi biramutse kandi nawe utarakora subscribe cyangwa se ngo ugire ikintu ukora mu byukuri reka mbigusabe kano kanya byaba byiza mu byukuri ukurikirana bino biganiro warakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa nibikurikira nibizakurikira ndetse n'ibindi bizakurikira kazirikana kandi nawe utameze neza kuri wa gatandatu mu gitondo reka nkubwire ngo police sana wihangana ariko Imana ihorihoze kandi ihumura Imana iri kumwe nawe hari igihe kizagera byose bihinduke kandi bigende neza cyane unigano zose zisubire ku murongo nta kibazo na gitoya so twihutegezwe biki n'ibiki biri kuvuga muri rusange mu mikino reka mbere gato muri Manchester United ibidufitiye amakuru hari byo na gato byabakaze mu gitondo simbigarukaho cyane we nashaka kuza kubinyiraho ngenda nkaka update kagezweho kano kanya ari we karikomereze cyane hanyuma umugabo witwa Gramsones agize cyabwira Eric hagati ugomba kumenya ko ari we ufite Manchester United mu biganza byawe atugomba gukavaringa buri kimwe cyose kitari kugenda neza cyane muri Manchester United byose ibisubizo ukabitangira mu kibuga mutoza mushati yabyumvise ati yavuze ati Ten Hag yinje nabi mu mikino itangira shampiyona by'umwihariko ku mukino wa Brentford ati mu by'ukuri tino umuntu wo kubleminga cyane aravuga ati ni ibintu bikomeye cyane kandi haracyari kare cyane kuvuga ko akazi kananiye Ten Hag nanjye nkemeranya nawe atari ko yavuye muri Ajax Amsterdam ikipe ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubuholandi ubu ngubu ni umutoza w'ikipe ikomeye cyane ku isi ati rero ati ni ibintu bitandukanye amakipe abiri atandukanye na expectations zitandukanye n'igitutu gitandukanye ati mu by'ukuri ibyaba byiza kuri we ati nuko yagombaga kuza mu ikipe azi neza imbere n'inyuma y'ikibuga uko bihagaze n'uko bigomba kuza kugenda yaba we yaba na staff ye bagomba gukora akazi bashinzwe kandi bakagakora neza umusaruro ukaboneka mu kibuga batitaye kubiri hanze y'ikibuga ako kandi ko nshaka kugira ngo mwumvemo batitaye kuba hanze y'ikibuga Eric Ten Hag arasabwa gukora akazi ashinzwe mu kibuga atitaye ku bimuca intege cyangwa atitaye ku biri kuvuga muri Manchester biri kubiba byose mu kibuga agomba gukora akazi Gramsones ari kubivuga nyuma yuko ikipe ya Manchester United tumukina ikipe ya Liverpool ku munsi wo kwa mbere ati byaba bimbabaje cyane niwe uri kuvuga ati byaba binteye ubwoba ukuntu batangiye batsindwa na Brentford ibitego 4-0 ku wa gatandatu ushize ariko byongeye bikaba cyase bongeye bagatakaza match atafite umusimbura witwa nakafite mu assistant witwa Steve McLaren ati uyu ni umuntu uri kumufasha akazi gakomeye cyane agomba kumufasha akazi gakomeye cyane kuko hano arahazi ati aravuga ati none bigeze kuri Ten Hag aratubwira ati nahoze nkorera kure ubu ngubu noneho hari ubumenyi bushya ndi kwakira muri no shampiyona ngomba gushyira mu bikorwa muri mu mukino wanjye ukurikira ati tugiye kwinjiramo sinzi uko bizagenda ati reka dutegeze turebe abakinnyi banjye bari tayari kandi biteguye gukora kimwe cyose vuba bundi bagafasha no equipe kuba yahangana igakomeza ngo numva witwa Eric Ten Hag ndetse na Gramsones ibyamuvugagaho mani makuru kana komeje kuvuga kugera kano kanya ikipe ya Chelsea nanze kwivugaho kare mu gitondo nabirebaga ariko ndavuga ntoya mfite transfer nshaka kugaruka ntago nza kuza kubitindaho Chelsea hari amakuru kuvuga ko kugira ngo yohereze Christian Pulisic muri Manchester United batangiye gutekereza ko bakora swap deal Manchester igariza Chelsea umusore witwa Harry Maguire kwa tako uyu musore mwongeze twari Maguire utazagaragara mu mukino kwa mbere utazabanza mu kibuga mu mukino wa ikipe Manchester izakina Liverpool abasore acyasaba abo muri Chelsea batangiye kumutekereza cyane mu kuba bazana no muvani Stafford Bridge mu gihe ari gushaka gucompletinga deal ya Wesley Fofana batanye no gutekereza ko baramutse babonye Harry Maguire ngo baba babonye igisubizo rero bakora katubwira ko rero ngo ikiye makuru Daily Mail kutubwira ngo cyabonye ko Chelsea yamaze kuzamura amahirwe menshi yo kuba bafata Harry Maguire bakamuzana i Londres mu gihe Manchester ngo byakomeje kwanga cyangwa se bakifashisha n'ubundi Christian Pulisic kuko Manchester iri kumushaka kano kanya amakuru katubwira ko move ya Fofana ngo iyo ntago uri buze kuza kwica intege kuko yiracyakomeje ndetse ngo mu gihe cya vuba iraza kurangira bakatuga ko kujya kano kanya mu defense y'umufaransa we ngo ari mu bigano bya nyuma rero kugira ngo mu cyumweru gitaha kiri tuzatangije ubundi ashaka kuzaba ari umukinnyi w'ikipe ya Chelsea bakatuga ko rero hari n'impamvu n'ubundi atebeze kuza kugaragara mu match ya Soton n'ikipe ya Leicester kuri wa gatandatu so ubwo rero Manchester bakatubwira ko ikipe ya Chelsea ishaka kuza gusaba umuvandimwe witwa Harry Maguire ari makuru kandi akomeje kuvuga kano kanya ibya Aubameyang nibwo mu gitondo muze kuza kureba ikiganiro cyatambutse mu kanya n'ubikina bigatso cyane ntago nza kuza kongera kubitindaho ahubwo Everton umusore witwa Delali move yo kujya muri Turkish mu gihugu muri equipe ya Besiktas harimo n'akantu ka
obligation to buy yamaze kurangira utuvugana n'umuvandimwe akaba ari gufata rutebe kirere yerekeza mu gihugu cya Turkiya aho agomba kujya gukorera muri equipe ya Besiktas. Rero Everton yashatse kumutanga nk'intizanyo ariko harimo n'akandi ka option de champ ku buryo nyuma y'intizanyo niyo kurangira azahita agurwa ubundi mu mukino w'ikipe ya Besiktas nyuma ko byanze muri equipe ya Everton mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni nkuto dukomeza kugenda dukurikirana cyane tukare kontu bihagaze kugera akakanya. Anako kandi umutoza twa Eriksen hagamaze gutanga message iremere cyane ku bakinnyi be ababwira ko bagomba kuba bari tayari mu byukuri ngo bagahangana Old Trafford mu mukino ufite equipe Liverpool ku munsi wo kwa mbere. Arasaba abakinnyi be gushyiramo imbaraga ati gutsindwa kabiri kikurikiranya match za Premier League ntago twakemera ko na match ya gatatu tuyitakaza nubwo tuzi neza ko tugiye gukina ikipe ikomeye. Yasabye abakinnyi be gutanga byose bagatanga byose bafite nibura bakaraba ko bagarura fara ikipe ya Manchester United ikizere ibintu bikomeze kugenda biba nabi cyane. Aramuga witwa Martin Cohen yagize ati aratubwira ati niba David De Gea ari buze kongera gusubiramo ibyo yakoze ku mukino wa Brentford, Manchester United iri mu kuzimu. Niyo magambo avuze ati Manchester United iri mu kuzimu niba David De Gea ari buze kongera gusubiramo ibyo yakoze kuri match ya Brentford akabikora kuri match ya Liverpool irabazika. Icyo kintu ashatse kuvuga Liverpool irabazika. Liverpool rero akaba ari yatubwiye ati ni ikipe igira igitutu cyinshi, ni ikipe itanga ipressinga cyane. Bati rero David De Gea niba atari tayari kongera kwisubiraho mu byukuri ikipe Liverpool iribuze kuza kubazika. Niyo magambo yakoresheje rero kugira akakanya. Arimo kurukana akomeje kuvuga Premier League Premier League imeze nk'umwana w'imfura umupira w'Abongereza. Hari Premier League akaba Championship akaba League 1 League 2 ibintu nk'ibyo ngibyo. So ariko ndo umwana w'imfura twa Premier League ajya kunda gufasha zino za Championship ariko by'umwihariko kuri League 1 gukomeza gutyo bikamanuka hasi. Amakuru rero ari kano kanya kutubwira ko ngo Premier League ishaka ko English Football League yatangira noneho kugaragaza inyungu zayo na sustainability yayo yagize ku buryo noneho ishyira amategeko na system zamye z'uburyo nayo yatangira kwigenga ntizongere kugwa mu bihombo nk'ibyaguye mu bushize mu bihe bya Covid byatumye Premier League ibahereza amafaranga yo kwifashisha ndetse nayo gukoresha. Nyuma rero bamaze kubabwira abatsi n'ubundi bagomba kugaragaza iki, bagomba kugaragaza uko bakoresha amafaranga yabo kuko Premier League ubushize bagaragaje ko bahombye miliyoni 105 z'amapaundi Premier League zibaha. Urumva irabaremeye bagatenga ni mwakire turi kono bigenda. Arimo kuri kana komeje kuvuga kugira kano kanya kipe Yose United yamaze kwinjira mu rugamba rwo gushaka Scott McTominay nyuma y'uko yitwa Casemiro amaze kugera muri Manchester United, ariko ino kipe ya Hammers ngigomba kuza guhura na competition iremereye cyane kuva muri kipe ya Newcastle, kuva muri kipe ya Everton n'ikipe ya Leicester City. So West Ham United ikaba yamaze kugaragaza ko irifuza Scott McTominay. Uko byagenda kose hari washaka vango era ya Freddy na Scott McTominay muri Manchester United yashyizwe akadomo. Ibyo bahereye bakina hariya bidashimwa bakomeza bakina bidashimwa, today twavuga ngo byamaze gushyirwa akadomo kuba Casemiro amaze kwinjira muri equipe ya Manchester United. So abahanga rero bazi gushakisha n'abazi kureba abakinnyi batangiye gutanga agatego muri Manchester United bashaka abantu basore kwisonga. Rero ana makipe uko aramaze kubwira iri imbere ni West Ham ishaka Scott McTominay, ariko nyuma yayo hari Newcastle, hari Everton, hari n'ikipe yitwa Leicester City zose zishaka umusore witwa Scott McTominay kuko bazireza ko kuzana umwanya wo gukina muri Manchester United muri no sezo byo kuri abasore yaba na Freddy abana bizabatari bivuze ngo umwe muri agomba kuza umusimbura wa mbere undi akaba umusimbura wa kabiri kuri nde kuri Casemiro uri buze kuza kwinjira uri buze kuza gusinya amasezerano y'imyaka 4 azongerwaho ni mwaka umwe. Arimo kurukana komeje kuvuga kujya kano kanya mutoze kipe ya Leicester witwa Brendan Rodgers amaze kutubwira ko ngo icyo expectinga muri no sezo cyane muri no transfer window yabo ngo no backup w'umu goalkeeper wabo awitwa Alex Simifizi, ngo rero ngo niyo umuntu bashobora kuzasinyisha muri no sezo mushya, niyo mukinnyi ushaka kuzinjira muri equipe ya Leicester. Umutoza rero akaba tubiye ko byukuri ngo ino ntangiriro za sezo King Power ngo bitameze neza cyane, batubwira ko umuntu uzaza muri equipe yabo mushya ninde numva ngo yitwa Alex Smith, akaba rero ari umunyezamu n'ubundi wakenaga muri championship, akaba ari ugomba kuzaza agafatanya n'abandi kugira kano kanya kugira ngo ariko Rwanda zihagaze. Andi makuru sasa akomeje kuvugwa Thomas Tuchel n'umutoza witwa Antonio Conte yasaga bagiranye tayari bamaze gufata ibihano. Thomas Tuchel yamaze gufata suspension cyangwa se yamaze kuba suspended ku mukino umwe atari kuwutoza ndetse anacibwa ibihumbi 35 by'amapound kuri saga yajyanye na Antonio Conte. Mu gihe Antonio Conte we bamuciye inota 15 y'amapound ariko nta suspension bamuhaye, agomba kuzagaragara n'uri ku mukino Tottenham Hotspur ariko anatanze izo 15,000. Hano nuko bihagaze kugira akanya ushaka kwibaza uti kubera iki bamwe bamuciye byinshi ndi bakamuca bike. Harimo n'akantu ka celebration nyine bagiye bagaragaza cyane mbona witwa Thomas Tuchel celebration yagiye
kugaragaza nyine ubwo Chelsea yatsinda igitego cya kabiri ejo cya Reece James bakatubwira ko rero ariyo mpamvu babishingiyeho n'ibindi byinshi cyane byagiye biba basanze Thomas Tuchel ari mu makosa menshi kurenza Antonio Conte. Twita cyane n'amakuru kandi akomeje kuvugwa agent wa Christian Eriksen yavuze ko ngo abafana b'ikipe ya Brentford bagaragaje ngo batagaragaje ibintu byiza cyane ubwo baboyingaga uwitwa Christian Eriksen mu mukino batsinze ikipe ya Manchester United ubwo ndavuga Brentford ibitego bine byose ku busa bakatubwira ko rero ngibi ngo bidashimishije cyane ariko n'ikipe ya Brentford umuyobozi wayo witwa Matthew Benham akaba amaze gusaba imbabazi rero uno musore ukina mu kibuga hagati muri Manchester United wahoze muri ikipe ya Brentford amusaba imbabazi ndetse anasaba imbabazi n'abakozi b'umupira muri rusange avuga ko ibirimo akoze bidakwiriye habe na gatoya ngo bakoze amabara mu by'ukuri ngo ntagari ibintu by'abantu b'aba sportif mu by'ukuri hanyuma rero akaba ari impamvu rero n'umu agent wa Christian Eriksen yamaze kubyinjira avuga ati mu by'ukuri ibintu ntabwo byari bikwiriye cyane baramubuwinze abantu barebye match mwabibonye rero Christian Eriksen yabaga agiye gutera corner bakamubuwinga mu by'ukuri ngo no katabasinyiye abantu abo barikunda ari we wasinya Brentford we kuri umufana wa Brentford uri umukinnyi wasinya Brentford Manchester United gushaka cyo kwikunda ku cyabana bikunda cyane muri Arsenal rero umusore twa Nicolas Pepe rero kujya muri equipe ya Nice bisa n'igenda kurangira ari buze kuza kwekezayo nk'inizanyo rero nyuma y'uko ikipe ya Arsenal ariyo riko rifite ko yaramuguza amafaranga menshi miliyoni 72 z'amapound ariko ntagire ikintu amarira equipe ya Arsenal ku myaka 27 rero yaguye no kubona umwanya ubanzamo ndetse no kugikina hindura muri equipe ya Arsenal ubwo yazaga avuye muri Lille muri 2019 bakatwe ko rero ikipe ya Arsenal yatangiye gutekereza kumutanga muri equipe ya Nice ndetse ngo bine gushoboka cyane ko natagiye gihinduka iri buze kuza kumutanga muri equipe ya Nice makuru akomeje kuvuga sasa witwa Rio Ferdinand he's a winner ati nubwo ati afite character y'umukinnyi Manchester ikeneye kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose atarika amafaranga yamutanzweho ni menshi cyane urumva ubwo aravuga nde aravuga Casemiro ati Casemiro ni umuwina ni umutsinzi ni umuntu ufite ni umuntu w'umukombativity w'umukompetitor wa hatari afite agira competitivity iri hejuru ati ndetse yewe n'uburyo bw'imikinire nicyo kintu twe dukeneye muri Manchester kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose nawe niko bibona kuri iki kintu kigana muri kano kanya abanza umbwire Casemiro ubona ari umukinnyi Manchester ikeneye nyine ubona afite ibintu Manchester yaburaga kuri ngewe nk'abaryinyonza ebana irafashira pfundikira hariya yirikeneye Casemiro usatura yirikeneye Casemiro wa wundi ebana wa wundi ubu kuri mu bitugu wowe utakwemera kugenda Fazara agafata amaguru agacamo kabiri wa Casemiro nyine bana umeze nk'umukase satura akata buri kanya Manchester ari mukino yunguye wenda azarya maruje wenda azagira ate kandi Casemiro muri Premier League azabaryana reka ngwize uko inashaka azajya kiri imikino 5 avurika indi 5 ariko match azaba arimo amakipe azamwumva navuze iyaza kuba yaraje kare Liverpool ikamwumva nashaka ko Mediane Liverpool iza kuza kumwumva ngiwe nanjye ndi kumwe na Rio Ferdinand ariko no Ferdinand afite kandi kantu yibashije rero nako ngiye kujya kubabwira ko yaba namwe mumbwire aratubwira atari kumugura miliyoni 70 z'amapaundi na amafaranga menshi ndetse no mushahara Manchester igiye kumuha urakabije well ni 70 z'amapaundi n'inote 375 y'amapaundi y'umushahara buri cyumweru atarakabije ahangana no kubijyanye n'ibyo yatanzweho ngere kamite nifata nk'umunyamakuru ahubwo nkamwe noneho mwebwe mubyemerewe kutubwira ko mubyumva namwe mumbwire niyo badafana Manchester United noneho ishyire mu mwanya w'umupunditi w'umukunzi w'umupira muri rusange before kufana Manchester United n'undi muntu udafana Man United atubwira Casemiro ku myaka 30 Casemiro ko yamaze gukora muri kariyeri Casemiro ku rwego ariho akakanya nyine level ariho kugera kano kanya yatanze byinshi ariko level ariho kano kanya Casemiro kumugura miliyoni 70 z'amapaundi ubwo ni hafi 80 z'amayero ukamuhereza 375 by'amapaundi bya buri cyumweru hafi 415 by'amayero ese amafaranga yaba ari menshi kuri we ku myaka 30 uze kujya muri comment umbwire ngiye reka nikomereze kuko urumva ko mbone witwa Rio Ferdinand ari kuvuga atari ibyo bamutanze nyine bakabije bya hatari ngiye kandi nikomereze ubwo ibindi ndaza kuza kwisanga muri comment zanyu mu kiganiro gikurikira nza kuza gukora ndaza kuza kuzira muri izo comment ndiko mwagiye mubivugaho ni nako kandi twavuga ngo ni main topic muri kano kanya muri kino kiganiro turi gukora twikomeze sasa ngwanya ari gutakaza Bruno Lage ati ya Bakinz umusore twa Matheus Nunes waje muri equipe ya Wolves nyuma yo kujokinga avuga ko ngo Pep Guardiola ngo yashaka kumutanga miliyoni 10
none ngo bo bakaba baragiye bakamutanga akavuga ari kamafaranga. Pep Guardiola ngashaka kumutanga miliyoni 10 no musokina mu kibuga hagati rero umwe mu bakinnyi beza isi ifite kugera akakanya mu kibuga hagati bakomeye Makipe ya Sporting Lisbon. Pep Guardiola rero akaba yarifuje Matheus Nunes avuga ko ari umwe mu bakinnyi beza isi ifite ubwo ikipe ya City yatsindaga Sporting Lisbon ibitego 5 byose ku busa, akavuga mu byukuri ngo arakwiriye miliyoni 10 arizo yatangaga. So akavuga ko uno mugabo akaba yambakeza avuga ati mu byukuri ati ntago ari umukino miliyoni 10 kuko n'umukinnyi mwiza isi ifite kugera akakanya, ati umukinnyi uhambaye cyane kuva ariko ngo wamusinyisha ngo miliyoni 10 zonyine akaba arizo mutangaho ngo nta kintu special mu byukuri ngo bivuze. Uwo ngo yitwa Bruno Lage umutoza equipe ya Wolverhampton Wanderers yaguze n'umuvandimwe witwa Matheus Nunes umuhanga kabisa umunya Brazil yakukiniye Portugal. Umvuko n'abantu bibasha iyi mpano yabaze atereka muri Brazil nta kintu nakora, atereka nishakira handi hantu zakoza gukinira. Thomas Tuchel sasa ani makuru akomeje kuvugwa kano kanya ari kutubwira ko hari abakinnyi batatu ngo Thomas Tuchel ashaka kugumana nubwo bashaka gusohoka. Abakinnyi ko ari batatu avuga barimo Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi. Harama interest ari kuva hirya no hino atandukanye ashaka abana basore ko ari batatu, ariko ubu tuvugana rero umutoza ikipe ya Chelsea wongereho n'abandi bakinnyi batandukanye andi makipe ari gushaka barimo Trevor Chalobah, barimo Conor Gallagher, barimo Armando Broja ndetse na Billy Gilmour. Ukongera umusore twangoro Kantu udahari na Matoko Kovacic, bakatwa ko rero ngo Thomas Tuchel ashaka kugumana basore uko ari batatu rero bashaka gusohoka muri equipe ya Chelsea ngo amakipe menshi akomeje kubashaka akakanya. Hanyuma unyemerere rero ngo n'indi message kandi remereye cyane wo kwiki kino kiganiro. Reka nkurangire iduka rigezweho ryo kuguriramo imyenda y'amakoti, amashati, inkweto nziza zigezweho z'uruhu kabisa zo kwambara kaberwa, abashaka gukodesha, abashaka kugura burundu, ufite ubukwe, ufite ibirori ukeneye ikote ryiza cyane ririmo ishati, karavati, inkweto, costume nziza. Nkurangiye Bismart Rwanda ni iduka ryiza cyane kandi rigezweho rikorera mu mujyi wa Kigali hariya munsi gato ya Simba. Ushaka kwinjirira ku marembo ateganya na nini posta cyangwa se ukinjirira hano munsi ya Simba hose wagenda ukagerayo. Ni iduka ryiza cyane kabisa rigezweho waguramo ibyo byose bitandukanye, harimo n'amajezi atandukanye, amakipe atandukanye, ku buryo wagenda ukajya kugura jezi kandi gahunda zikaba zagenda neza cyane. Rero umenye ko Bismart Rwanda ari cyo gisubizo. Unafata telefone zabo hamagare ni 0781464892 cyangwa 0787211288 muri Bismart Rwanda babe bagufasha. Twita cyane sasa nane makuru. Ubu tuvugana ikintu gihari. Steven Gerrard yamaze gusaba abakinnyi be kuva mu mwijima barimo ubwo bagiye guhana ku Crystal Palace kuri umunsi wo kuwa gatandatu. Yabwiye ati muhumuka amaso, tugiye gukina n'ikipe ikomeye, tugiye gukina n'ikipe nziza nyuma yo gutsinda Everton ejo ibitego 2-1. Yavuze ati atansiyo, tugiye gukina n'ikipe nziza ikomeye. Steven Gerrard abwira abasore be barasubiza ati mwihangane mwirinde kukinira mu mwijima kuko tugiye gukina ikipe iryana cyane. Ati niba ikipe ishobora kunganya na Liverpool aha ngaho ugomba gutira attention. Niba ikipe ishobora kunganya na Liverpool mugomba gutira attention mukitonda tutaza kwisanga twaguye mu mazi abira kuko afite match kuri wa gatandatu nabo. Okay, niba tuza gukomeza gutegeza tukareka ukuntu biza kuza kugenda. Reka sasa no twinjye muri makuru akomeje kuvuga kugera aka kanya. Ubwo mbashaka kuvuga za transfer tuvuganye ducacamba twirukanga cyane kugeza aka kanya. Hanyuma kandi hari umunyamakuru witwa Adria Soldevilla akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane mu gihugu cya Espagne, akaba ariko tubwira ati hari clause iri mu masezerano ya Jules Koundé amwemerera gusohoka muri FC Barcelona for free niba ikipe itabashe kumusinyisha mbere yuko transfer window ifunga. Aka karamara kumvise umunyamakuru witwa Adria Soldevilla nikatubwiye ni kuvuga ngo hari clause iri mu masezerano ya Jules Koundé itubwira ngo Barcelona niramuka ibuzuka isinyisha Jules Koundé mbere yuko transfer window ifunga uri muvandimwe azaba yemerewe gusohoka muri FC Barcelona for free. Ako kantu mwakumvise nimba ukumvishe sawa, reka twikomereze ubwo nagira ngo mbanze nkakumvishe kugira ngo nujye kubona arasohotse byanze ntabwo ibyo twifuza ko Barcelona nyine yamusinyisha yamunesha isenga bikagenda neza, ariko nyine nibiramuka byanze ntihazajye umuntu barenganya kugira kano kanya. So ani makuru kandi akomeje kuvugwa mu mikino aka kanya. Ikipe ya Olympique Lyonnais yamaze gusinyisha witwa Ryan Cherki yasinye amasezerano make y'imyaka 2 muri equipe Olympique mu gihugu cy'u Faransa azamugeza muri 2024. No musore rero akaba yamaze kongera amasezerano yari afiteye, ariko amaze kongera amasezerano muri equipe Olympique Lyonnais ari buze kuza kugera muri 2024 ari umukino ikipe ya Olympique Lyonnais mu gihugu cy'u Faransa. Na makuru akomeje kugenda avugwa aka kanya.
mu gihe kandi mani mukora komeje kuvugwa ikipe West Ham United makuru kutubwira ko ngiri hafi gusinyisha Emerson Palmeira kuva muri equipe ya Chelsea ngo biri hafi cyane kuri $13 z'amapaundi kongera izindi ebyiri za add-ons ngo noneho ngo tuvugana ngo Person Terms ngo bamaze kumvikana ngo nta kibazo nahita noneho ngo yaje kwemera kugenda atariko ngo bikabigiye kujya mu buryo bwiza rero bakatuka ngo muri weekend ni atagira igihinduka Emerson Palmeira aribuze kuza kwerekeza muri equipe ya West Ham United ni atagira igihinduka kuko byose biri ku murongo kugera aka kanya anako kandi Paris Saint-Germain ngiri gukora uko ishoboye kose kugira ngo irebe ko yatanukana mvane witwa Andaherera amasezerano rero ngo akaba ngo agihari ariko kubera ko yifuza kujya muri Athletic Club ni mu gihugu cya Espagne nkuko ikinyamakuru Football Espagne kiri kutubwira ngo arifuza kujya for free ariko rero aka kanya ngo kugira ngo Paris Saint-Germain bigendere neza nuko ari buze kujya gute nuko ari buze kuza gutaminetinga amasezerano ye ni nkuko tuza kuza gukomeza gukurikirana cyane anako ari ikipe ya Marseille nayo mu gihugu cy'u Faransa yamaze kumvikana na Eric Betrabel wa Manchester United ari buze kuza kujya hari ya kuntizanyo harimo n'akantu ka option d'achat ni atagira igihinduka n'umusore w'ikipe ya Manchester United rero utarabonye umwanya wo gukina bigeranye n'izindi transfer ikipe ya Manchester iri gukora ubu nta kibazo gito gihari ngaribuze kuza kwerekeza mu gihugu cy'u Faransa ari makuru kandi akomeje kuvuga ikipe ya Everton irashaka kongera amasezerano yitwa Jordan Pickford n'umunyezamu wabo rero Frank Lampard akaba yamaze kubyemeza muri press conference yavuze ko ngo ikipe ngi kugana na Jordan ku buryo ngari umukinnyi mwiza cyane bashaka kongera amasezerano ndetse ngo buri umwe wese muri equipe aramwishimiye kandi ashaka kumugumana hari akandi ka update nagweriza gato yari muri kano kanya gari kuri Casemiro kari kutubwira ko yaba we ndetse no agent we utuvugana ngo buri indege baje Manchester abaje kuza gukora ikizamini cy'ubuzima rero mu bundi agahita ashyira umukoro ku masezerano nk'umukinnyi ikipe ya Manchester United anako kandi ngo Manchester kakanya n'ubundi bari bize mu kiro gitondo gukora kuri deal umva ngo hari team iri gukurikirana ibya Casemiro hakaba n'indi team iri gukurikirana ibya Anthony kava muri ikipe ya Jackson Amsterdam kugira ngo reko barangiza none iyi move akiri kare cyane ndetse contact umva bamaze kwicamo ibice muri Manchester United bamwe bari gukurikirana Casemiro abandi bari kuri Anthony ndetse hari n'indi team nanone iri gukora contact muri PSV Eindhoven kuri Cody kugira ngo rero ukuntu bagabanya igiciro nicyo kintu bari ngo contact ziri muri ziri hagati ya Manchester n'ikipe ya PSV Eindhoven bari gushaka uburyo bapunguza ibiciro bakaganira gahunda zikagenda neza cyane utuntu update mbagera nko kubitiramo kugira ngo mvuko gahunda zigenda kugera aka kanya hanyuma kandi mbere ko nza kuza guclosinga ani makuru akomeje kuvuga kugera aka kanya Thomas Tuchel amaze kutubwira ko ubungubu rero ngo ari negotiation hagati ya Chelsea mu kuba ngo yakongera amasezerano yabyemeje Thomas Tuchel amaze kwemeza ko ari negotiation hagati ya Chelsea mu kuba yakongera amasezerano ye bari kubyumva amaze kubyemeza ati ibiganiro bihari ati abampagarariye bari kuvugana n'abashinzwe ikipe ati kandi bari kugana neza cyane ati murabizi nishimiye ko ndahangaha ndetse n'uburyo nkundi ibi bintu by'aha hantu rero ngo nkaba ndi hafi kongera amasezerano nyine ngo birimo kugenda neza cyane kugira kano kanya nta kibazo kimwe gihari abafana ba Chelsea nako kantu mukumve kandi mukwiteho hanyuma kandi hakaba n'ibiganiro bishya biri hagati y'ikipe Tottenham Hotspur ndetse na AC Milan kumva n'witwa Jafet Tanganga n'ibiganiro birakomeje kugera aka kanya bakatuba ko ngo inguningi deal ngo ikaba rero igiye kuzamo kubera ko Diallo biragoye witwa Abdou Diallo witwa Diallo ngo biragoye ngo ari mpamvu Tanganga ikipe ya Milan ngo yamugize priorite kano kanya ni Diallo Paris Saint-Germain ndi kukubwira Diallo Paris Saint-Germain ngo biragoye cyane niyo mpamvu ikipe ya AC Milan ikiza imbaraga muri Jafet Tanganga kugira ngo barebe ko yakwinjira hari gahunda zikaba zagenda neza cyane ngayo nguko bihagaze kujya kano kanya reka mbashimire ko muri umwanya wanyu mukantega amatwi hanyuma mbifuze kuza kugira umunsi mwiza mbifuze kugira weekend nziza muze kuza kugira mu rugero mutaza kuza kurengera induru zikavuga Imana ibarinde n'abajya ku kazi muhahe muronka